Uyu ni wa mwanya mwiza w'ikiganiro It is by grace of God, ni kubw'ubuntu bw'Imana. Uyu ni umwanya wo kuvuga ibitangaza by'Imana, no kuvuga ibyo Imana idukorera tukabigeraho, cyangwa se tukabona ubuzima, cyangwa se tukongera tukabaho kubw'ubuntu bw'Imana. Ntacyo twakoze, nta n'icyo twokora, Imana ikakomeza kuturinda. Uno munsi turababwira amateka cyangwa se ubuhamya bw'umugabo w'umunigeria witwa ngo ni Harrison Oken. Harrison Oken yari umugabo, umusore wakoze ubukwe, ashaka umugore wiwe, yarize ibintu byo guteka, ibyo twita hoteleri cyangwa se guteka ahantu mu mahoteli, ahantu heza. Harrison aje kubona akazi mu bwato bunini bwiza bukorera mu nyanja ya Atlantique. Ahabona akazi, atangira kugakora, amaze iminsi mike agakora. Noneho ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu 2013 habaye mu gakerera, haba umuyaga mwinshi, umuhengeri mwinshi mu nyanja ya Atlantique. Ubwato butangira kuzika, buratoboka kubera umuyaga mwinshi wabukubise. Bari abantu bari mu bwato, harimo abantu 12. Iwe yakoraga akazi ko mu gikoni ko mu bwato, atekera abantu batwara ubwato n'abari muri ubwo bwato. Rero ubwato butangiye kuzika, busanga iwe yaragiye muri bathroom, yarabyutse ngo aje guteka breakfast, aje muri bathroom cyangwa se aje muri toilet. Ubwato butangira kumanuka ari muri toilet. Yumva baba bavugije induru ngo avemo, abona amazi araje ari menshi, asubira muri toilet. Mukanya arongera ngo aje kumva, yumva baba bavugije induru, aragerageza gusohoka, amazi aba menshi, ubwato buramanuka bugera kuri metero 100. Harrison aza gusubira muri ya toilet, aragenda abona ahantu hari ahantu hatari amazi, ahagarara aho hantu. Harrison asenga Imana. Cyagihe ngo ubwato bwari ko bumanuka, ngo yarasenze asenga Imana, abwira Imana ngo Imana imurinde. Ngo aza kwibuka ibintu bibiri, ngo yibuka yuko aherutse gukora ubukwe afite umugore kandi nta mwana afite. Aravuga ngo Mana, urabonye ngo mfe ndasize n'umwana. Ngo aza kongera yibuka ngo message umugore we yari yamwandikiye, message y'ishengesho. Hari imbaraga mu masengesho, hari imbaraga mu kwizera Imana. Ngo atangira gusubira mu rya sengesho umugore yamwandikiye, amwandikira aramubwira ngo, yamwandikiye message ngo aje kurangiza, aramubwira ngo Imana ikurinde. Atangira asubira muri rya jambo, aravuga ngo Imana indinde, Imana indinde. Arasenga, aguma ahantu. Hagize akanya yumva bagenzi be induza bari kuvuga, baracecetse. Arasohoka ava muri ya toilet mu mazi, ashaka inzira nawe imusohora muri bwa bwato ngo arebe ko yokoga ave muri bwa bwato. Amazi ngo arakonje cyane, abura uburyo asohoka. Arongera aragaruka, asubira muri ka kantu gatoya ngo kari nk'imetero 3, amazi yuzuye, ariko hasigara ahantu ashobora gushira umutwe agahumeka. Harrison yamaze iminsi 3 muri bwa bwato, atarya atanywa, abwira Imana ngo Mana ndagira guti. Asenga Imana, yizera Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yigufiteho umugambi, kubw'ubuntu bwayo ntahito kurindira. Yo kurindira mu nda y'amazi, yarindiye Yona mu nda y'urufi, izikora ibitangaza. Imana yo kurindira mu banzi bawe bakugosa imbere n'inyuma. Imana irakuzi. Mu gitabo cya Yeremiya hazavuga ngo waturemeye mu nda z'abamama, ngo kandi watumenye tutarabaho. Imana yari ikuzi, izi nibyo uzanyuramo, irakurinda aho waciye hose. Ni Imana yakurinze. Harrison amara iminsi 3 ari muri iyo nyanja, ari mu nda y'inyanja no mu nda y'ubwato. Abagenzi be bose barapfa ko ari 11. Noneho nyuma y'iminsi 3 haza abantu baje kubatabara. Abutabazi buraza, ariko buza buje kureba ubwato no kugira ngo bakuremo imirambo. Bashitse binjira muri bwa bwato, bambaye ibintu byo mu mazi, babona imirambo 10. Uwa 11 baramubura. Bageze mu kindi cyumba, babona amaguru ya Harrison. Harrison nawe abona amatara. Umuntu ngo aje gufata ukuguru kwiwe, Harrison arambura ukuboko amukoraho. Wa muntu avuze induru, aravuga ngo uyu muntu aracyari muzima.
Oh haleluya. Imana mwene data namba wari icyo Imana yagukoreye ukacibagirwa, ndagira ngo nkubwire ngo uno munsi wongere ugaruke, wibuke ibitangaza by'Imana, wibuke iby'Imana yagukoreye, wibuka aho Imana yakukuye, wibuka aho Imana iby'Imana yakugiriye. Hari ibintu Imana idukorera byinshi, ariko kubera ko turi mu mubiri tukagenda twibagirwa, ejo ugasanga ntitukicibuka ibitangaza by'Imana, iby'Imana yadukoreye. Ndagira ngo nkubwire ngo wongere wikubita agashi, wibuke ibitangaza by'Imana. Harisoni bamukura mwaho ubagenda atanga ubuhamya, amakuru yakwiriye isi, aca ku mateleviziyo avuga imbaraga z'Imana, avuga iby'Imana yamukoreye. Mwari kumwe na Pastor Emmanuel Musinga kuva muri Indianapolis. Mwakomeza mukadukurikira kuri Grace TV kandi mugakora subscribe kugira ngo nidushiraho ikintu muhite mugikurikira.